Tripulaciones de la primera tanda senior masculino, cojan estacha. Portugalete de Iberia C, Lanchoe mixto. Patrones, id cogiendo estacha. Estas tripulaciones. Un segundo. Azken txandako denborak, Portugalete bederatzi, berrogeita zazpi, irurogeita bederatzi, 9.47.69. Kaiku B, bederatzi, hogeita zortzi, hogeita mar, 9.28.30. Kaiku A, bederatzi, hogeita emeretzi, berrogeita iru, 9.39.43. Zierbena, bederatzi, berrogeita maika, hogeita mabos, 9.51.35. Izuntza A, amar, amasei, berrogeita amairu, 10.16.53. Deusto A, bederatzi, berrogeita mazortzi, berrogeita bi, 9.58.42. Lehenengo Zaboako denborak, Portugalete de bi, hogeita bost, 2.25. Iberia A, bi, hogeita sei, 2.26. Iberia C, bi, hogeita maika, 2.31. El Lanchoe mixto, bi, hogeita zortzi, 2.28. Bueno,
bigarren ziabogako denborak Portugalete D lau berrogeita lau, 4.44, Iberia A lau berrogeita mar, 4.50, Iberia C 2.06, 5.06, el anchoe mixto 2.0 bat, 5.01. Hirugarren ziabogako denborak Portugalete D zazpi hogeita lau, 7.24, Iberia A zazpi hogeita hamabost, 7.35, Iberia C zortzi 0 zazpi, 8.07, el anchoe mixto zazpi berrogeita mar, 7.50. Bigarren txandako senior masculino, Mundaka C bigarren kaletik, Iberia B hirugarren kaletik, Itsasoko Ama laugarren kaletik, Mundaka bosgarren kaletik, Portugalete C seigarren kaletik, Mesedes hurbildu irterara. Tripulaciones de la segunda tanda senior masculino, Mundaka C, Iberia B, Itsasoko Ama, Mundaka A, Portugalete C vayan acercándose a línea de salida sin entrar en el campo de regatas. Mundaka calle 2, Iberia calle 3, Itsasoko Ama calle 4, Mundaka calle 5, Portugalete calle 6. ¿Están tripulaciones?
segundo. Azken txandako denborak Portugalete de bederatzi hogeita mazazpi emeretzi 9:37:19 Iberia bederatzi berrogeita malau bat 9:54:01 Iberia C Amar berrogeita bat berrogeita mairu 10:41:53 El Anchove mixto Amar emeretzi berrogeita mairu 10:19:93 Zatoz maite eta azken arrosa moz dezagun elkarrekin ez da leister alferrik izango udazkeneko San Martin ez da leister alferrik izango udazkeneko San Martin. Lehenengo ziabogako denborak Mundaka C bi hogeita bost 2:25 Iberia B bi hogeita amabost 2:35 Itsasoko Ama bi emeretzi 2:19 Mundaka A bi hogeita iru 2:23 Mundaka C bi amazortzi. Bigarren ziabogako denborak Mundaka C lau berrogeita emeretzi 4:59 Iberia B lau berrogeita iru 4:43 Itsasoko Ama A lau hogeita amazortzi 4:38 Mundaka A lau berrogeita bederatzi 4:49 Portugalete C lau hogeita emeretzi 4:39.
Züg, Eriketara, Baita Gugami, Bokata Yezerba, Suke, Balibasu, Gazeta Sunezerba, Neskapileko Gatzero, Bilohori Boliba, Suke, Balibasu, Gazeta Sunezerba, Neskapileko Gatzero, Bilohori Boliba. Tripulazioa Portugaletea bigarren kaletik, Portugalete B hirugarren kaletik, Zierbana laugarren kaletik, Itsasoko Ama B bosgarren kaletik, Kaiku seigarren kaletik. 2, 4, 5 proa. Las tres tripulaciones.
segundo. Azken txandako denborak Mundaka C, Amar, Amabi, Irurogeita bi, 10-12-62. Iberia B, Bederatzi, Berrogeita Iru, Amairu, 9-43-13. Itxasoko Ama A, Bederatzi, Hogeita Sortzi, Hogeita Bederatzi, 9-28-29. Mundaka A, Bederatzi, Berrogeita Amairu, Berrogeita Amabi, 9-53-52. Portugalete C, Bederatzi, Hogeita bat, Laurogeita bat, 9-21-81. Lehenengo Zabogako denborak Portugaletea B, Hogeita Bederatzi, 2-29. Portugalete B, B, Hogeita Lau, 2-24. Zierbana A, B, Amasei, 2-16. Itxasoko Ama B, B, Hogeita bi, 2-22. Kaiku B, Emeretzi, 2-19. Bigarren Zabogako denborak Lau, Berrogeita Hamaika, 4-51. Portugalete B, Lau, Hogeita Hamazazpi, 4-37. Zierbana A, Lau, Hogeita Hemeretzi, 4-29. Itxasoko Ama B, Lau, Berrogeita bi, 4-42. Kaiku, Lau, Hogeita Hemeretzi, 4-39.
Hirugarren ziabogako denborak Portugaletea zazpi hogeita hamabi 7:32, Portugalete B zazpi 7:07, Zierbana A 6 berrogeita hemezortzi 6:58, Itsasoko ama B zazpi hamalau 7:14, Kaiku zazpi hamaika 7:11. Denborak Portugaletea bederatzi berrogeita hamabi hogeita bost 9:52:25, Portugalete B bederatzi emeretzi hogeita bost 9:19:25, Zierbana A bederatzi hamar hirurogeita emeretzi 9:10:79, Itsasoko ama B bederatzi hogeita bederatzi hamazortzi 9:29:18, Kaiku bederatzi hogeita zazpi emeretzi 9:27:19.